نهاجی برز زانا سازن نونره هاک پارتی لحریم کردستان میوانی منه برز زانا دما تباش پس باز جبو بشتربونا تا ده دسپیک ده ام خوازن ویا که ناس بکن کو گل ترکیه چاوا لوی نزیکبون ناوبرا حکومت ترکیه و رژیم اسد ده دنیرا سلاوريس سلاف جبوت رئيس. المشواني ريباس تي في ريزو احترامي خالد الشينين بشي لازم نفكر الدواري تشي دقاومة تراستي جيب خوازي للرجاوة بشي حكمة سوريانية حكمة روسيا مهمة روسيا جي دنوا شركة ده دنوا تكتشو ناوي شريدة هنكي داخوازية تركيا حول ددك وبينجي وأساد تركيا لسر مطابقاتي كي الهاف بينا أكتور مازن روسيا لفر سوريانينا وتنابونا شر روسيا وأوكرانيا جر روسيا را هنكي الريفت كيكو تركيا حول خوا بينجي وداخوازي خويا لسوريا بيك بينا جبو ويكي تركيا لغوري چاپمانیه که ام دخوینن بله. لهواتنه کی و نیزیک بونه کی چیبوه نافبرا سوریه و اساد سوریه و ترکیه ده اب نزیک بون حتی چی مرحله حتی نا اشکره نبوه اما ترکیه تخوازه بریا البجارتنا کارتین پنبرا که محالفت اپوزیسیون نمبر وی کارتینه وی کارتش اپوزیسیون بستینه و مسئله خوی آستانگی نافخو به ریکا دیالوگا کل سوریه پیکاتیه وان پنبرا بزورینه جی وان آخی وان یعنی برز زانا رجب طيب اردوغان یانجی AKP دما کو اف کارتا کو بحث دکی بکار آنیه نزیکبونا به رژیم اسد را رژه دنگدانه لبا AKP زیده کریه نخاسم کو هلبجارتن چند هیف مانه والله حتى نها او حولدان ويجي بوزيتيف ارانيه كي انيه لهم جبو اردوغان بله çünkü millet dibêje her çiqa heta niha li hevatinekî nebejî îradeyekî Erdogan heye ku li hevatinekî bike û vê meselê hel bike û penebera bizîvirîne بله û ji bo astengiya ku Tirkiye tê de ye astengiyê navxwe bikarbe hel bike helekî rêyekî peyda bike ji bo wêkê Tirkiye ez bêdijim gelek gav avêtiye û gelek nêzîkbûnê wan hebûne ku li hev bên çapemeniya Tirkiye'de wa derbas dibe ez jî siyasetê resme û axaftina dema dixwînim dibînim ku nêzîkbûnekî çêbûye ama bi de piştgiriya Rusya ev çê dibe بله Rusya jî hengaye li Ukrayna hinekî hewlê Tirkiye nêzîkbûn nîşan dide naxwaze Tirkiye dûrê xwe bike tenê rêyekê Rusya maye ew jî Tirkiyeyê naxwaze Tirkiye ji destê xwe biravîne bo wekê li ser Esad biçekî fişar dike ku li hev hatinekî be بله ez bawerim divir de İran biçekî nerazî ye İran nerazîbûna xwe nîşan dide İran naxwaze ji wê sehayê bike bikişîne xwe ama mana İran jî ji bo İsraîl û ji bo Ewropa û ji bo Amerîka nerazîtiyekî ye باش bo wekê باشه Ez برز نمی‌دونم. زانا باشه جبلی هلوستا ایرانی و هلوستا امریکا هلوستا ولاتین روجاوایی اگر ام بحثا تو دبیجی نزیک بونک چه بویه دم هاتیه کل هفاتنک جی چه بویه هر آلیک شرط و مرجین خوانه برز زانا بهسانی اول هفاتن چه دبه یعنی ترکیه شرط و مرجین خواه گران لسر رژیم سوریه هنه هر وها سوریه جی رژیم سوریه جی همان شرط و مرجین گران لسر ترکیه هنه کو لهفاتنک چه بویه زاني ez bixwe weka ewkekî ez nîzik nabînim yani gelek zehmet e yani ew hêzên ku Tirkiye piştgiriya wan dike tê rewşa wan çawan bibe ev ê penaberê ku bizivirin wê bizivirîne ku derê
بو ويكي جلك مرحلة لازمة أما تركيا تخوازه وقت قازانش بكي حتى البجارتن درباز ببا نخوا اف حولي كو تركيا ده بري پشتوانيا اوپوزيسيونا سوريا özgür سوريا ordusu dibêjin piştevaniya wan kiriye tehrîr û Şam kiriye ew hês çi bikin ew ne diyar e ser wêkê li hevatinekê heta neatiye û ew hês nerazîbûna xwe jî nîşan didin yani wê li hevatinê qebûl nakin heta wê rewşa wan çawan bibe diyar nîne Türkiye dixwaze Amerika jî bi Amerika re jî peywendiyekê wan heye Amerika ez bawerim wê çawiş û bila heta heftiya bê li gel Blinken kombûnekî bike li ser mesela YPG û DSG ku piştgiriya xwe ji dest wan bikişînin Amerika jî hewlekê zeîf dide ama ez bawerim rê nade operasyonekî dixwaze dibêje Rojelatê Firatê û Rojavayê Firatê cuda dibêje ji Tirkiye re bifikirin naxwaze Rojelatê Firatê Tirkiye xwe daxilê operasyonekê erdê bike heta imkan hebe Amerîka wan hewlê xwe nîşan dide ku Tirkiye ji wî wan operasyonên erdê dûr bike Rojelatê Firatê باشه برز زانا mesela enerjiye ye Türk jî dixwaze û Rusya jî dixwaze ku ev xetên enerjiyê ku destê wan de ye wan xeta bikarbin kontrol bikin ew heremê ku Kurd tê de ne naxwazin ew destê Kurda de be dixwazin bin kontrola Rusya û Tirkiye de be li hevatinekî ser xetê enerjiyê navbera Rusya û navbera Tirkiye'de li hevatinekî erenî heye bes heta niha astengiya wan Amerîkaya hebûna Amerîkaya bo wekî lazim e Kurd bizivirin ser nav mala xwe NKS û DSG li hevatinekî bikin şer bi şurûdê dinyayê de gorankarî çê dibe xetên enerjî lazim e ser Kurda da derbas bibin bo Avrupa û bo Amerîka giringiya wî gelek heye bes navmala Kurda rast nîne heta niha jî kiryarên YPG û kiryarên opozisyona ku destê Kurda de ye tiştekî li hevatinekî nekirine ku navmala Kurda çêkin statûyekî li hemberê Sûriye dest bixin em çawan dibînin Rojavayê Kurdistan demografiya wî xirab bûye lazim e xelkê Kurdistan bê serxakê xwe eger tu serxakê xwe bî tu dikarî bibî erkekî û tu dikarî bibî terafekî û bereyekî eger tu serxakê xwe nebî demografiya te xirab bibe mafê tê îdarekirina wê heremê roj bi roj باشه برز زانا پرسک من درباره هلوستا امریکا دا بو لیتا باش بحثا هلوستا امریکا کر و چج کردان انا کسا چجی پیده تی خواستن تکر پرسک من داوی درباره پنابران دایا تجی بخوا خلق باکور کردستانی و پیوندی و پی تکلیاتا به باکور را و ترکیه را هیا نهار راست پنابرین سوریه بونه بارگرانی اکل سر ترکیه چه جبلی مجارن سیاسی چه AKP به چه MHP به چه CHP به براستی بوی بارگرانی یک سرگل ترکیه به عام همی پنابرتن پنابری کرد نه پنابری عرب جی بونه بارگرانی کی و یکم تشت اما اکوما على قدر که پنابری کردن لازم روشوان ولاتوان آرام ببک و بکاربن بزورن سر خاکی قه جبو یکی جی لازمه کرد بزورن سر مطابقات هولیر و دوکه بله اما هنگی که نوبر وان ده هبه که تقریبا 1 میلیون کرد روجاوا لترکیه نه او کاربن بین سر خاکی خو و دبن مترسیه ده نبد اما حتی نه تشتی که ام دبینن پیاده دسگه او طرف وان تشتا ناین هولی و وان تشتا پیک ناینن بوه که باوریه که چینا که گل کردره
كوكو زفرن سر خاكي خوا لازم امريكا حول زيادة تربده كل نورمال خوا تشيكن عقليتك ملي ببرجواندی کرده جبو کرد ستاتوی که لور بستینن چونکه پشتی شر روسیا و اوکراینیا روشلات ناوین دوی جغرافیا دا گلک گورانکاری چه به کرد لازمه خواه آماده بکن خواه حاضری پیامت گهشت برز زانا گلک سپاس جبو برز زانا سازن نونره هاک پارتی لحرم کردستان گلک سپاس لسر بشتر بوناتا سپاس